अगर कह पन्निस उस्तादस निश हया करान येल अमिस उस्ताद सुन लिहाज रब सुन क्या लिहाज अगर कह शख्स पन्निस मालिस ती हया करान नचू मा कर मालिस ती बेहयाही नचू मालिस ती हया करान येल नचू मालिस ती हया करान येल माल सुन गो लिहाज रब सुन क्या लिहाज गछान अगर कह तह मज मे वुचान दपान वरा मोली सोन बकर अमिस ती हया येल मे नाची सुन हया गछान रब सुन क्या हया गछान कितकन समझावान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब सुन कर तुत हया युथ पन्निस कौम किस सालिह इंसान नेकुकार इंसानस ती हया कर इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्नल्लाह खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वन्निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमित तंज़ील
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللباس التقوى ذلك خير. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المشركين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المؤمنين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. پرت طرف عالم مز نبوی نظام سے پرت طرف عالم مز نبوی نظام سے رہبر رہنما خیر الانام سے رہبر خیر الانام سے یہ مثل خدا پرستی مز سپد مست آدم یہ مثل خدا پرستی مز سپد مست آدم پرتھ ساقیس اتھس مز موئی ہتھ سجان سے پرتھ ساقیس اتھس مز موئی ہتھ سجان سے پرتھ طرف عالم مز نبوی نظام سے دور جہالتن از دنیا چو آورمت دور جہالتن از دنیا چو
ات دردناک دورس ون اختتام آسیا ات دردناک دورس ون اختتام آسیا پرت طرف عالمس مز نبوی نظام آسیا انسان کر پریشان فرسود انقلاب انسان کر پریشان فرسود انقلاب فرسود انقلاب موتو پیام فرسود انقلاب موتو پیام پرت طرف عالمس مز نبوی نظام رہبر تو رہنماک خیر الانام تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری خالق کائنات کن درود و سلام وسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اہد ذریعہ کائنات سو گاش رب العالمین اہد ذریعہ انسانیت دیت اخ عظیم نعمت اسلام پروردگارن مسلمانوں اسلام عملانوی چھو دار و مداروی چھو حیحس پر حیحس پر چھو چانت مینی اسلام دار مدار یم ساتھ حیح دراو ایکس مسلمان سن زندگی مز نیبر اسلام چھو مقلان اسلام شکل چھ بگرام یہ چھو سو صفت یہ چھو سو وصف یس فطرتن چھو تھومت اللہ تعالیٰ نے کس انسان کہن انسان چھو یسان بے سطر گھن کہن انسان چھو یسان بے حیا گھن یہ تھو انسانن فطرتن اکس انسانس ربن تو فطرتن اکس انسانس اوی موجود اخ مسلمان یمس منز حسن اخلاق گوس آسن یمس منز حسن ادب گوس آسن یمس منز عمدہ سیرت گوس آسن یمس منز حسن سلوک گوس آسن یہ صاحب آو قرار دن اشرف المخلوقات سچ طاقتور یاون قرار دن اشرف المخلوقات خوف طاقتور یاون قرار دن اشرف المخلوقات مگر انسانس خاص کر موحدس مسلمانس اہل توحیدن امناو ونن اشرف المخلوقات یم سات امسی انسانس مز حیا حدراو پچھن اکس درندست امس صاحبس مز کہین فرق روزان پچھن اکس جانورست امس بے حیا انسانس کہین فرق روزان مسلمانو میں نے عزیزو میں نے شفیقو حیحج تعریف کران ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری اس میں کن شرح
فتح الباری پت کرن تعریف دپن بمنو حیا کیا گو دپن خلق یبعث علی الاجتناب القبیح دپن یہ سو وصف دپن یہ سو خصلت اکس انسانس مز حیا سو خصلت اکس انسانس مز یس امس گناہ کرنے نش رکاوان حیا سو چیز اکس انسانس مز یس امس گناہ کرنے نش رکاوان وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ یس امس رکاوان چھو یعنی یہ چھنو پت حق والس حقس مز کمی کران یمس حق چھو آسان تمس چھو برابر حق دیوان یہ وصف یہ خصلت آئی بیان کرنے یہ گو حیا دیمن لفظن مز حیا آئی زٕ قسم بیان کرنے اخ حیا گو نفسانی حیا انسان چھو پلو لاگا دپان میون سطر گوس نون گژھُن بہ گوٚژھُس نہٕ بیٚیہِ سطر گژھُن اتھ چھِ ونان نفسانی حیا بیاکھ گوٚو ایمانی حیا انسان چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ خوفہٕ سۭتۍ دپان بہ گژھٕ نہٕ یتھ گۄنہس قریٖب حرام کھٮ۪مہٕ نہٕ کینٛہہ اتھ چھُم پکڑ اپُز ونہٕ نہٕ کینٛہہ اتھ چھم پکڑ رشوت کھٮ۪مہٕ نہٕ کینٛہہ اتھ چھم پکڑ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھٮ۪مہٕ نہٕ کینٛہہ اتھ چھم پکڑ ییٚمہِ ساتہٕ انسانس یہِ جذبہٕ چھُ پٲدٕ گژھان اتھ چھِ ونان ایمانی حیا رب کرن اس دشوے حیا عطا بیٚیہِ حیٲیی نش دین نجات پروردگار بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ لوکن آو تیتہِ عطا کرنے یہ پتمن پیغمبرن اوس یعنی اَسہِ چتہٕ مےٚ یمن آو تیتہِ عطا کرنے یہ پتمن پیغمبرن اوس یعنی حیا یہ اوس پتمن پیغمبرن اوس یہ اوس پتمن پیغمبرن ہُنٛد تہِ کلام یہ اوس عیسیٰ سُنٛد کلام یہ اوس ابراہیم سُنٛد کلام یہ اوس موسیٰ سُنٛد کلام یہ اوس آدم علیہ السلام سُنٛد کلام فرموک اذا لم تستحی فاصنع ما شئت یمس منٛز یہِ حیا مۄکلیو پتہٕ چھس ہشی کتھا یہ خۄش گژھی تہِ کر تو چھُ کمہِ آیہِ وعیٖد بوزناوان ڈانٹ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس صاحبس منٛز یہِ حیا درٛاو پتہٕ چھس ہشی کتھا یہ خۄش گژھٮ۪س تہِ کٔرِتھ مسلمانو حیا چھِ عظیٖم نعمت گۄڈنیتھٕے یہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد صفت سون رب چھُ حیا دار حیا کٔمۍ سُنٛد صفت اللہ تعالیٰ سُنٛد صفت کیٛاہ کرن بیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤدس اندر 4010 حدیث پاک یم سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچھ ننوان اخ صاحب پلوو ورٲے اوس سران کران ننوان نہرِ منٛز اوسا دریاوس منٛز اوسا کُنہِ ناگس منٛز اوسا سران کران برہنا پلوو روٚستُے ممبرس پر دیُت خطبہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان اللہ عز وجل حی ستیر فرموک اللہ تعالیٰ چھُ کیا حیا دار اللہ تعالیٰ چھُ پردٕ پوش میانیو امتیو تُہۍ تہِ بنیو حیا دار تُہۍ تہِ بنیو پردٕ پوش ییٚلہِ ننوان ٲسِو سران کران پلو ٲسۍزیو لٲگِتھ تھاوان یعنی معلوم سپدو ام حدیث مبارک تل نمبر 1 اگر کانٛہہ مرد زنہِ چھُنہٕ اجازت اگر کانٛہہ مرد نیبرٕ کنۍ ننوان کُنہِ جایہِ دریاوس منٛز نہرِ منٛز سران کرِ غسل کرِ یہِ گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ سطر آسُن نمبر 1 نمبر 2 اللہ تعالیٰ چھُ حیا دار اللہ تعالیٰ چھُ پردٕ پوش تٔمِس چھِ حیا دٲری پسند آیہِ مسلمان یہ چھُنہٕ صرف رۄبہٕ سُنٛدُے یوت صفت کینٛہہ یہ روٗدمُت پٔتمٮ۪ن پیغمبرن ہُنٛد صفت مثال چھِ کۭژاہ میلان اگر عظیٖم مثال چھِ اَسہِ میلان پننِس مٲلۍ سٕنٛز پننِس جدٕ سٕنٛز پننِس ببہٕ سٕنٛز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیُتھ آدم پننہِ دستہٕ مُبارکہٕ سۭتۍ بنوو پروردگار دپان ییٚلہِ آدم علیہ الصلوۃ والسلامس نِش
اہز گرواجن آئی پید کرنا ہوا علیہ السلام ہم سات اس آرام ترائیت حضرت آدم علیہ السلام کھور لڑکان کن آئی پید کرنا ام پتہ وقت کھور لڑکان مز ماز برن کت کئی اللہ تعالیٰ چھ بہتر زان ات متعلق گژھن اس پر زیادہ سوالات واتن چھ رب سند یژھن اللہ تعالیٰ چھ سبحان سہ چھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ عذرٕ نش پاک یِتھ کٔنۍ تگان چھُس تِتھ کٔنۍ چھُ کران دپان ملکو ہسا کوٚر امتحان حضرت آدم علیہ السلام آدم یہ کس دوٚپنم یہِ چھم گرٕ واجِنۍ ناو کیٛاہ چھُس ہوا علیہ السلام ہوہُک معنی کیٛاہ گوٚو دوٚپُن یُس یہِ ہوا چھُنا ہاے واو الف تہٕ حمزہ یہِ چھُ درٛامُت ہایُن منٛز ہایُو گوٚو زِندٕ أمِس پیوٚو اَوٕ موٗجوٗب ناو ہوا کیٛازِکہِ یہِ آیہِ زِندٕ اِنسانس نِش پٲدٕ کرنہٕ یعنی حضرت آدم علیہ السلامس نِش یا ایُّہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ لوکو کھوٗژِو تٔمِس پروردگارس یم تُہۍ أکِس نفسس نِش کٔرنو پٲدٕ حضرت آدم علیہ السلامس نِش وخلق منہا زوجہا أمِس یہِ آدمس نِش کٔرٕم أہنٛز گرٕ واجِنۍ پٲدٕ حضرت ہوا علیہ السلام وبث منہما رجالا کثیرا والنساء امہِ پتہٕ کٔرِم أمِس نِش واریاہ مرد تہٕ زنہِ پٲدٕ یعنی ژٕ تہٕ بہٕ آیہِ مُسلمان امہِ پتہٕ ترٛٲے اللہ تعالیٰ ہن جنتس منٛز پرٛٮ۪تھ کینٛہہ کھیزیو ییٚمہِ جنتُک مےٚ چھُ تۄہہِ سمجھاوُن حیا مےٚ چھُ تۄہہِ سمجھاوُن حیا مےٚ چھُ سۄے مثال دِنۍ یِم بٲژ زٕ چھِ جنتس منٛز خبردار چھُو یِنہٕ یتھ کُلِس نزدیٖک گٔژھِو اتھ کوٚر تفسیٖر واریاہو علماء کرامو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران یہ اوس دچھِ کُل ات منٛز روٗد اختلاف کُلے اوس تہٕ اوس کیٛاہ یم دپان یہِ ہسا اوس دچھِ کُل یہوٗد انان اکھ روایت دپان یہِ ہسا اوس کٕنکہٕ کُل یِتھے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ روایت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ دپان یہِ ہسا اوس سُہ کُل امیُک دانہٕ کیٛاہ اوس یہِ اوس تھنہِ ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ نرم یہِ اوس ماچھِ کھۄتہٕ واریاہ میوٗٹھ یم کران یی بیان یِتھے کٔنۍ چھُ مُسلمانو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دپان یہِ ہسا اوس کھٔزٕر کُل یِتھے کٔنۍ باقٕے علماء کرام دپان یہِ ہسا اوس انجیٖر کُل وۄنۍ یہِ اوس تہِ اوس اختلاف چھُ واریاہ یِنہٕ ہسا یتھ کُلِس نزدیٖک گٔژھِو کیُتھ جنت اتھ منٛز تہِ اختلاف یہِ اوسا ہُہ جنت یِم جنتُک وعدٕ چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ کوٚرمُت رۄب العالمیٖنن کِنہٕ یہِ اوس یِمن دۄن بٲژن ہُنٛد الگ جنت اتھ منٛز تہِ روٗد اختلاف مگر جمہوٗر علماء ونان دپان یہِ ہسا اوس جنت الماوا یُس سدرت المنتہاہس نزدیٖک چھُ یُس واقعے معراجس منٛز کوٚر بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ ربن کوٚر بیان وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اے آدم گژھ پنٕنۍ گرٕ واجٮ۪ن ہٮ۪تھ روز جنتس منٛز کر جنتس منٛز آرام اوٕ موٗجوٗب علماء کرن بیان یہِ ہسا اوس جنت الماوا رۄب کٔرِنَس جنت عطا کیٛاہ آدم علیہ السلام مسلم کتاب بیان کران ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان بیان کوٚر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ روزِ محشرس منٛز ییٚلہِ سٲری موٗمِن گژھن جمع امہِ پتہٕ گژھن آدم علیہ السلامس اے آدم مٕژراو سانہِ خٲطرٕ جنتُک درواز آدم یہِ منٛدچھ علیہ السلام دپیکھ اے میانیو اولادو کٔمۍ سُنٛد چھُ ونان ژٕ مٕژراو جنتُک درواز تۄہہِ جنت منٛز نٮ۪بر کڑنُک وجہ چھُس بٕے بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ جنتُک درواز وۄنۍ مٕژرٲیِتھ ہتہٕ حظ گوٚو کیٛاہ وجہ کیٛاہ سپدیو ابلیٖس آو ابلیٖسن ورگہٕ لٲے دۄشوے بٲژ آدم علیہ السلام
حوا علیہ السلام بیان کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا حواو لم تکن انسا زوجہا اگر نہ حوا علیہ السلام آشا کہن خاندارین کرہان پنس خاندار سنز خیانت کیا دلیل وجہ کیا گوڑ گیا پولیس نزدیک حوا علیہ السلام پڑھ لو صحیح بخاری کی روایت ہے 3373 فرموک اگر نہ آشا حوا علیہ السلام کہن خاندارین کرہان پنس خاندار سنز نافرمانی کہن خاندارین کرہان پنس خاندار سنز خیانت یہ کیا چھو تم ساتھ ہسا ورگلو یہ سوئی موج کے ابلیس گوڑ گئی پولیس نزدیک حوا علیہ السلام ام پت لجو من حوا کمس آدمس علیہ السلام کرن ام پت پنن خاندار تی مجبور گسا منت پولیس نزدیک یاد کلیک میو کھو یم گئے سطر جنت کے لباس اور پہ پتھر وہاں کیا کرو سب سے پہلے انہوں نے جنت کے پتے جمع کیے جنتس مز یم پنوتر اس یم انت یم ولک پنن پانن وہ معلوم سپدو حیا چھ سانس فطرتس مز حیا چھ سانس بب سنس فطرتس مز جنتس من چھ حیا کرمت حضرت آدم علیہ السلام وان یوسف حیا چھ لڑ پار کرا کچھ سکوت چھ واتا ہم تو مگر کرو نبی صاحب بیان خوش گشی و انتکار نہیں ہے کٹ پر مین زمواری چھینی وائن پکیو برو روزی محشر بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتمع المؤمنون یوم القیامہ مومن گسن روزی محشر اسم جمع ولی صاحب میں نے گھا کوشنی سو کرہا سپورش رب کرہا ایسا آزاد رب کری نشتے آزاد کس کیفیت آئیس کیوں تو منظر آئیس یم کود گھن گوڑنا تھی حضرت آدم علیہ السلام فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُوُ النَّاسِ اے آدم چچوک لکن ہن مول اے آدم چچوک لکن ہن باب خلق اللہ بیدہ ربن کرنک پنی دست مبارک سے تخلیق ربن بنونک پنی دست مبارک سے بھئی وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ رب سندو ملکو کر سید اے آدم علیہ السلام ونکناز رب العالمین از دیہاز یم شدت نش نجات جواب کیا دی آدم علیہ السلام ایتن تکریو ہے تذکر کچھ کیا ہوئی دبی وَيَذْكُرُ زَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ہے میں پنن گناہ یاد پیوان میں حیا گچا روزی محشر اسملت کر حیا حضرت آدم علیہ السلام یو ہے حیا گاہے ویلنٹائن ڈے کس ناوس گاہے برتھ ڈے کس ناوس پر گاہے اینیورسری کس ناوس پر گاہے ہیپی نیو ایئر کس ناوس پر لت منڈیوان کرنا تھا فرموک اربع من سنن المرسلین ژور چیز چھُ مرسلینن ہُنٛد طریقہٕ روٗدمُت ژور چیز چھُ انبیاء کرامن ہُنٛد طریقہٕ روٗدمُت نبیَن ہُنٛد سنت کم ہا ژور چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیُک کوٚرُکھ بیان الحیا سٲری پیغمبر ٲسۍ حیادار دیم کوٚرُکھ بیان ترٛیٚیِم کوٚرُکھ بیان وسواک سٲری ٲسۍ مسواک کران ژوٗرِم کوٚرُکھ بیان نکاح سٲری ٲسۍ نکاح کران ژور سنت روٗدمٕتۍ انبیاء کرامن ہٕنٛدۍ یِمے ژور سنت چھِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ تہِ روٗدمٕتۍ مسلمان کِتھ حظ یِیہِ الحیا الحیا الحیا
آوک صاحبہ در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آو سینی میں کرتو نصیحت میں امبرہ تہ بیان کورمت صحابن اس نصیحت کران صحابی سند حالات مطابق صحابی سند مزاج مطابق اکس ونک پانس ما شرارت کھانا کیا سو شرارتی کھانا کنش ونک اپوز ٲسۍ نہٕ ونان یتھے کن امس کرک نصیحت دوپن مے کریو حظ نصیحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماس اوصیک ان تستحی من اللہ ربس نش کرز تیتھُے حیا کیُتھ حیا کما تستحی رجلا من صالح قومک یتھ کن پننس قومکس نیکوکار انسانس نش کشر پٹ تہ سمجھان خاطر اگر کانٛہہ چھُ پننس استادس نش حیا کران ییٚلہِ أمِس استاد سُنٛد چھُ لحاظ رب سُنٛد کیازِ نہٕ لحاظ اگر کانٛہہ شخص پننس مٲلِس تہِ چھُ حیا کران نیچو ما کر مٲلِس تہِ بے حیٲیی نیچو چھُ مٲلِس تہِ حیا کران ییٚلہِ نیچو چھُ مٲلِس تہِ حیا کران ییٚلہِ مٲلۍ سُنٛد گوٚو لحاظ رب سُنٛد کیازِ چھُنہٕ لحاظ گژھان اگر کانٛہہ تۄہہِ منٛز مےٚ وٕچھان دپان اور آو مولوی صٲب بہٕ کر أمِس تہِ حیا ییٚلہِ مےٚ ناچی سُنٛد چھُ حیا گژھان رب سُنٛد کیازِ چھُنہٕ حیا گژھان کِتھ کٔنۍ سمجھاوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سُنٛد کر ژٕ تیُتھ حیا یُتھ پننس قوم کس صالح انسان نیکوکار انسانس تہِ چھُ حیا کران حیا چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد صفت ربس چھُ حیا یِوان ان ربکم حی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان رب چھُ حیا دار رب چھُ کرم وول کیازِ حظ یستحی من عبدہ ربس چھُ پننس بند سُنٛد حیا یِوان ربس حظ چون تہِ میون حیا یِوان کر حظ اذا رفع یدیہ ییٚلہِ حظ اکھ بند چھُ پنٕنۍ دست تھوٚد تُلان پنٕنۍ اتھٕ تھوٚد تُلان امہ پتہٕ رب سٕنٛدِس دربارس منٛز گژھان دپان چھُس ربا مےٚ گژھِ یہِ حاجت ربا مےٚ چھےٚ یہِ پریشٲنی ربا مےٚ چھےٚ یہِ کمزوری ربس چھُ حیا یِوان پننس بندٕ سُنٛد میانہِ بندا بنا کڑتھ ژٕ وۄنۍ خٲلی ربس تہِ چھُ حیا یِوان ربس کِتھ کٔنۍ گژھِ بے حیٲیی پسند اے مسلمان یہ رود انبیاء کرامن ہم طریق یہ رود آدم سند وصف یہ صفت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم 7500 اس کمس نبی سے امت سون نبی چھو حیادار استی بنائن حیادار پروردگار جابر بن عبداللہ کرن بیان فرماون ٲسۍ أکِس سفرس نیران بہٕ چھُس پتہٕ پکان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجتٕچ پے ضروٗرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس صاحبس پٮ۪ٹھ کٔر لعنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ یُس وطن پٮ۪ٹھ آسہِ پیشاب کران قضائے حاجتی چھُ ضرورت حیادار نبی چھُ سایہِ ژھاران راوی کرن بیان دپان وادی ہندس کنارس پٮ۪ٹھ ٲسۍ زٕ کُلۍ نظرِ گژھان یمن کُلٮ۪ن گوٚو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم 7500 حدیث پرزیو یورٕ کلین ست کلام کرن رحمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ونا کلیو میان حکم ست نہ کیا پکو رب سند حکم ست مے ست کلین چھ تھپ کران اکس کلس اکس لنج تھپ کران رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیس کلس بیس لنج تھپ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کرن بیان
دپان یِتھ کٔنۍ اوٗنٛٹ چھُ یِوان پکناونہٕ یِتھ کٔنۍ اوٗنٛٹس لاکمہِ یِوان تھپھ کرنہٕ یِتھے کٔنۍ چھُ یِمن کُلٮ۪ن پکناوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہٕ ییٚلہِ یِم أکِس جایہِ وٲتۍ یِمن کُلٮ۪ن کوٚرُکھ بیان کُلیو رلٲیوٕ پنُن تِہُر کُلیو رلٲیوٕ پنُن کلہٕ کٔرۍہوٗ سایہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہِ ٹاٹھا میانہِ عزیزا میانہِ شفیقہ کر ترِ اَسہِ فِکر سون محمد لا جواب چھُنا چھُسا کانٛہہ جواب تل حظ اتھ دِن ساینٹسٹ دِیِن اتھ دٔلیٖل کُلٮ۪ن چھُ پکناوان محمد رسول اللہ سون محمد لا جواب چھُنا تار کن مز سما تاب چھُنا آفتاب دپان عائشہ دپان آگو لنا شمسن ولی آفاقن شمسن مگر شمسی خیرون من الشمسی سما آگو یون آفتاب بیاگو آسمان آفتاب مگر شمسی خیرون یون آفتاب چو آسمان کی آفتاب کو بہتر کیا جی وہ آفتاب چو غروب گچھان یون چو عشاء پت طلوع آسان چمکدار تارکن مز سمہا تاب چھُنا تچو ابراہیم تہِ تچو یوسف تہِ میں وچھمو یوسف علیہ السلام تٔمِس چھُ رۄبن کوٚرمُت دُنیُہُک نٮ۪صف حظ عطا مگر سون چھُ یِوان آیہِ کۭتیاہ یوسفس ہی پیش دنیا اد پاک سو ہمس سلمان خانس پت نیر پک شاہ رخ خانس پت پکے پت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی کتیا یوسفس ہی پیش دنیا تہند محبت بے حساب چھُنا سون محمد لا جواب چھُنا کیُتھ حیادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالی عنہ سدگو نکاح ولی مہج دعوت دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چھ ولی مہج دعوت کھیون ام پت کھن پت چھ اتنسی تشریف تھاوان ام پت نبر نیران سورہ احزاب پر جو آیت نمبر 53 امیک تفسیر صحابہ مطلب دعوت کھیت ام پتہم پنن پنن گھر نیران نبی صاحب پنی جائے سوچا نمے نیرہا کیس پرسنل لائف تی چھنا آسا ذاتی زندگی تی چھنا آسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی سوچا ام صحابہ ہے نیرہن ونی مقلائیو کیس ونی اس پنن ذاتی کام رب کران بیان صحابہ یل کھوان ٲسِو چوان ٲسِو اتہِ پتہٕ ٲسِو منتشر گژھان ونہو تۄہہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیرِو مگر یہ چھُنہٕ بہران وننس وجہ کیا امی چھُ حیا اتھ پیو ناو حیاء الکرم یُس اکرام سۭتۍ یُس عزت چھُ آسان عزتہٕ کہِ وجہ کرُن حیا کیا جس صحابن اس عزت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او موجب بحرین صحابن من صحابہ تولی حیادار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابو سعید خدری کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فرماون یتکن اخ دوشیزہ اخ انہرش خاتون پردنشین خاتون چھاسان شرمدار حیادار تہند کھچو حیادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کیا چی دوار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے مس نبی سے امت ہے اللہ معراج کیا سشناوا معراج کیا سشناوا مکرک دینی رجبکن راتن مز کرک دینی ماہ رجبکس راتن مز کرک دینی ماہ رجب کیا سچناوان واقعی معراج کیا چناوان یل بار بار گچان کوت حظ ربس ون حظ 50 نماز واپس 5 کم واپس 5 کم 5 کم کران 5 نماز کر فرض پروردگارن موسیٰ علیہ السلام چھو بن کے گژھان ملاقات موسیٰ علیہ السلام چھس ونان اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گژھ حظ واپس چون امتی ہکن 5 تہ ون قدر کر کیا کور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پرمت چھو بوزمت چھو موسیٰ سألت ربی حتی استحیت اے موسیٰ ناچو حیا گژھان اللہ اکبر عرشس پڑھتے حیا گژھان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کر بنو حیادار یرود وصف خلفائی راشدین مز ابو بکر اس حیادار عمر چو حیادار عثمانی غنی چو حیادار حیو پیکر یا بیان کرن علی المرتضی چو حیادار علی المرتضی چو سوال کرن علی المرتضی چو مسئلہ پرسن مزی متعلق انتہی مستر متعش طہارتک مسائل مزی متعلق چو سوال کرن میں چو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرن خبر مزی سچا غسل کھسان کن وضو چھم کرن بحران سوال کرنے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان بچت کن کر سوال آئی طرف چھس اس پتر بوئی بے طرف چھس فاطمہ سن خامن کت کن کر سوال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھو بین صحابہ سے شش سوزناوان نبی چھس فرمامان نہ چاجی ونی وضوئی کران اچھل غسل کرنے ضرورت حیادار چھو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیو پائکر چھو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسو جملہ چھو کافی عائشہ بچوس عثمانی غنیس تی حیا کران ملک تی چیمس تی حیا کران اللہ پری عثمانی غنی سے سیرت ناز دبیو امہزون اسلام تاوی موجو بنیو پت حیادار نا اسلام برہتے اس حیادار دپانا بڑے شرمدار شیرین کلام کار اسلام اننے برہتے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان نچوس دوری جہلیت سمزگومت شرابس نزدیک شرابس متعلق بیان کرن حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شراب عام ہوس یہ شراب حلال ہوس یت شرابس مزاس تلان میں چھو ونمت ابو طلحہ انصاری سندس گرس مزاس شراب بچ محفل لگان انہیں اس حرام گچھ نہیں یمان اگرچہ شراب اس حلال مگر شراب بس نزدیک چھو زہگمت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان اس شراب چھو عقل زائل کران شراب چھو عقل کمزور کران اگر دنیا مز کنس انسانس مقام چھو ضرورت کیا چھو حاصل کرن سو ایک پنین عقل استعمال کرت حاصل کرت مگر یوسمن صاحب شراب اس چوان تو سو کیا کر عقل ہوں استعمال ویسے وچھو شرابس امی چھونا آسان کڑی کام کران چھو منان اک کتھا کران بیاک کتھا اگو نشکس حالتس من بیاگو یم ساتھ یہ نشس من چھو آسان چھو تم ساتھ آسان اور نتی اور ونان عثمانی غنیس سیت ایس پنونی قوم محبت کران پنونی قبیل محبت کران او موجب تاریخ دان لکھان یلی عربچ کان خاتون اس پنس بچس ساوان یل عربچ کان خاتون اس پنس بچس ساوان پچنا بچس نندر ان خطر کیا گیون بوتھا ونا پچنا ہی موج ونان امس بچس بہا لگے وندت بہا وندر پنن زو
عربش خاتون پنس بچس ونان دپان احبک ورحمان رحمان سندری چھسے بچہ گوبرا محبت کران کیت محبت حب قریش لعثمان یہ کن قریش عثمانی گنی سید کران یوت محبت کران قریش کم سید عثمانی گنی سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیازِ ملک چھو امس نش حیا کران امس نش حیا کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل رقیہ ستن نکاح آو کرنا یعنی آیت گئی نازل تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہبس شہمت آیس اچھس بمنا شہمت آیس قیامتس تان تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہبس اس دون نیچمن کیا زکوری نکاس مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن آو طلاق دن تمو مز گوڈنچی رقیہ رضی اللہ تعالی رقیہ سے چھو نکاح کران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ایک دو خبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بہترین جوڑ اس رقیہ چھ پنس خاوندس کلس پھش دیوان مستس پھش دیوان نظر پہ دور رسول رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم ہاس وچو خیر باب کیا گوس آسن دمنس اے مین بچی اے مین کور یہ میون صحاب ہس تھز ین مینس عثمانس کیا تکلیف ہوتی یعنی کوہی احدس پٹھت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ابو بکر سوچ عثمان سوچ حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احد ہلو احد پہاڑی ہلو احدس لئی تھر تھر فرموس احد چھپ کرسا ٹھہراو کرسا چپٹ چو اخ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپٹ چو اخ صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپٹ چو شہید اخ چو حضرت عمر بیاک چو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکلسا حیہچ مثال دن حضرت عثمان غنی سنز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ بیان کران دپان حیہچ چھو 10 قسم زور کربا بیان دپان حیہچ 10 قسم اخ کرنک بیان فرم حیاء الجناح حیاء الجناح یہ گو سو حیاء یم ساتھ کہاں بند چھو خطا کران گناہ کران غلطی چھس گچان پچھوس حیاء یوان اچوانا حیاء الجناح بدم مثال کان شک چھو عمر حس گچان کان شک چھو حج کرنے گچان یم ساتھ احرام چھو ولان احرامچ پابندی گئی آید احرامس دوران ہیکنی نام تلت احرامس دوران ہیکنی مس کرپت احرامس دوران چھو واریہ پابندی اگر ام غلطی سان احرامس دوران کیا کرن نام تلن ام چھو پشتاو گژھان پن وائی میں کیاز کوری گونا وائی میں کیاز گو یہ خطا علماء کرن بیان ات حیہت ونن حیاء الجناح اتھے کن چھو بیاک حیاء یت حیاس ناو پیو حیاء التقصیر یہ حیاء کس کر روز محشر گز برپا ملکن کر جمع رب العالمین یہ چھو سدو یم دہ ملک آسن اکسی صفحس جبریل تے آئیس تمام ملک آسن یل ملک گسن جمع ملکنی سوال کرنے ملک منن قالو سبحانک ما عبدناک حق عبادتک ملکو ونیو کیا دلیل ملک ونن ربا اچھی حیاء گسان کیا دلیل ربا استجینی تیس عبادت کرے یہ سیس پجا کرے یہ حیاء کس کرن ملک یم 24 گھنٹے نشک نندر نشک خواہشات نشک بدل کا کام اکی کام چھک رب سنس فرمان برداری رات دو آسان کران عبادت مگر ملک تی ونن روزی محشرس من ربا چھو حیاء گچھان کیاز استجر تس عبادت کریں اس اس پجھا کریں اتو ناو حیاء التقصیر اتھے کن کور میں ونیا حیاء بیان حیاء الکرم
یس حیا اوس کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن تھی صحابن تھی صحابو بنا حق نتائی ونی کہ صحابن سے تو عزت کران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا کرت حیا چھو کرن مسلمانس ترین جائن ربس نچو حیا کرن ربس نچو حیا کرن نمبر 2 ملکن نچو حیا کرن کرامن قاتبین یمن نچو حیا کرن یم چھ ژے سۭتی آسان چاہے ژٕ قضائے حاجت چھُ کران تمہِ ساتہٕ تہِ چاہے ژٕ پننہِ گھر واجہِ نزدیٖک چھُ گژھان تمہِ ساتہٕ تہِ یمن ہا کٔرزِ احترام یمن ہا کٔرزِ حیا نمبر 3 لُکن نِش تہِ چھُ حیا کرُن کیازِ حذیفہ بن یمان کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا خیر فی من لا یستحی من الناس یس نہٕ لُکن تھی کر حیا تٔمِس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ خیر سُہ ہیٚکہِ نہٕ صحیح نفر ٲسِتھ لہذا کٔرِو مسلمانو حیا چھُ کرُن البتہ یم سات علم آس حاصل کرن یم سات حصول علم آس علم وز چھُنہٕ حیا اتھ مسائل تکیاز منٛز چھِ امہِ ساتہٕ چھُنہٕ حیا کیازِ بیان کرن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ییٚلہِ سۄ مسائل ٲس بیان کرن صحابیاتن ییٚلہِ صحابہ صٲبن ہٕنٛز گرواجنہِ آسہٕ یِوان کورِ آسہٕ یِوان ماجہِ آسہٕ یِوان پتہٕ ٲس تِمن درس دِوان عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا تِم آسہٕ شرمدار تِم آسہٕ حیا دار مگر مسلن نش اوس نہٕ پتہٕ حیا روزان مسائل ٲسۍ پرژھان تہٕ بہٕ ٲسٕس تِمن جواب دِوان یِتھے کٔنۍ نہی عن المنکر کیازِ رۄبن کوٚر بیان کنتم خیر امت اخرجت للناس تُہۍ چھِو بہترین لُکو منٛز بہترین لُکن ٲسۍزیو رٕژرس کُن دعوت دِوان اگر کانٛہہ غلط آسہِ کران سُہ ٲسۍزیون رُکاوان امہِ ساتہٕ تہِ منٛد چھِ زِنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ اگر کانٛہہ غلط چھُ کران ژٕ کیازِ منٛد چھکھ یہِ رُکاونس ییٚلہِ نہٕ سُہ منٛد چھُ غلط کرنس ژٕ کیازِ چھُکھ رُکاونس منٛد چھان امہِ ساتہٕ چھُنہٕ حیا امہِ ساتہٕ چھنہٕ شرم کینٛہہ مسلمانو بہرحال مسلمانو یِم ٲسۍ حیاہس متعلق کینٛہہ احکامات رۄبس کرو زارپار رۄب کٔرِنۍ أسۍ حیا عطا سانٮ۪ن چشمن کٔرِنۍ عطا سانہِ زیٚیہِ کٔرِنۍ عطا اور بوٚڑ حیا چھُ دِلُک حیا دِلس کٔرِنۍ حیا عطا پروردگار وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.